Рахмат. Рахмат. Ömürüңүздөр узун болсун. Азыр эми атайын ушул сиздерди бүгүн чогултуп алып, мынакей телевидениени чакырып, ушул жерден бир сиздердин колдооңуздар менен бир түз эфир кылып ушул жерден камерага тартып алалы деп, мына билесиздер, ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүү бар. Анан түнгө карай деген биздин көрсөтүүбүз бар эле. Ошону ушул сиздердин алдыңыздарда атайын тартып алалы деп аракет кылып атабыз. Эми бул жака келгиле, мына жаштардан дагы бир капталына, бияк катарына жаштар отурса, биягына эми жогорку муундагы адамдарды чакырсак, мүмкүн болсо дагы бир отургучтардан бар бекен, я? Анан сен эмне жаштардан бир өзүң эле жалгыз келбей кыздарды эчтегел мындай аралашып отургула деп эдим эле. Братан, унутуп калыптын, ал кыз проблема эмес, нерден деле тартып чыгам азыр. Тартып чыгам азыр, карап турасыз. Тартып чыгам. Биз илгери чакырабыз, мындай кел деп мындай чакырып келебиз го, тартып чыгам деп. Ана тартып чыгам. Сүйрөт. Буксирге ал. Тартып чыгам мен, сындырып таштайм деп. Азыркы жаштар ушундай да. Илгери азыр жаштар бирөөнү мындай жакшы көрүп калса, түз эле басып барып эле, мен сени жакшы көрүп калдым деп айта берет го. Азамат мынакей тартып чыкты, кел. Ана, отуруңуз. Тартылып чыккан кыз. Тартса эле тартыла бересиң мындай. Мындай түртүлбөй. Атак балада не подарокта тартканда түртө албайт го. Жакшы, жакшы. Эми азыркы балдар кыйын, мындай шар кетишет экен. Мен бала кезде, жигит атын ким эле? Атын ким? Шеке. Чоң кыз бияк аты? Ая. Шеке Ая. Мына сен азыр жагып калган кызыңды барып туруп эле тартып чыгып атпайсың, туура? Любой жерден тартам. Мен болсо бала кезде өзүм жакшы көрүп калган кызымды 2 жума үйүнөн чыгара албай жүрүп эптеп, бияка ышкырып өтөм, бияка кыйкырып өтөм. 2 жумадан чыккандан кийин ошондо да жанына жакын тура албайсың да. Мындай забордон турасың, башын чыгарып мындай. 2 жумадан кийин кызым чыгып келип маңдайыма турду, мен забордон турам. Не деп айтарым билбей, жаныма келгенде сүрдөп кетип миткем. Жаныбек байкелер жайлоого качан чыгат экен деп. Лоху кезиң, братан. Ойлонуп көрсөм, ал кызга Жаныбектин жайлоого чыкканын эмне кереги бар десең? Мындай. Мен эртеси күнү деле бирөөдөн сурап албайм десең, аны жайлоого чыга тура. Билбейм десе, болуп тур деп кайда чүгүп кетип калган забордон. Мындай короткий ясына сүйлөсөң, братан. Түшүндүм. Болду. Эмне максат менен мен муну айтып атам? Илгери биздин учурда мындай кыздарга мамиле бөлөкчө болчу да. Азыр бөлөкчө болду. Ошон үчүн мен бияка конокко атайын бияктан аксакалдардан да чакырдым эле. Аксакал адашып кеткен жокпу я? Чакыр. Ассаламу алейкум. Келиңиз, эмне адашып эле? Жакшы, келиңиз. Бу чакыргандан кийин тосуп албайсыңарбы? Ал аксып калып турса, аксакал эми биякта Эшигиңерли көп экен. Кайсы эшикти ачсаң эле бирден орус отурат. Эми эшиги жок болсо, тешигинен кире бербейсиңер, жалалбаттыктар негизи мындай секирип киресиңер го. Же боло берет деп койгонсуңарбы? Итагеле тияктан ашып кирдим. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ошо айтам, ашып көнүп калгансыңар, аша бергиле да мына. Отурган жериңер жаман чоң го. Аксакал эми бул съемкага тартканда ушул жери эле көрүнүп атпайбы? Биягыда экен мына. Көрдүңүзбү мына биякта отургандарды? Булар кимдер? Аксакал бүгүн съемкага иштеп атайын заставить этип алып келип отургузган студенттер булар. Студенттер? Кол чаап турушат да. Oo,
Arasında 60'ға шығып қалған студенттер жүреді ғой bu. Заочный. Заочный. Аха. Оқу-оқуынан дипломды алғандан кейін болдан бияқдап кете береді екендан да. Ақсақал, сізді bu жаққа шақырғаныңызды білесіз бе? Бұлар кімдер? Саламалейкум. Бұлар ақсақал. Шашылышсың бе? Бұларың кімдер? Ақсақал, бұл сіз менен ушул мындай ойды айтышып, мындай сіз менен айтыша тұрған қысқасы. Мен менен талаша тұрған чичимдар ушулар ба? Ушундай да қысқасы айтканда. Ушулар. Жақсы. Ақсақал, сізді мындай bu жаққа біз телевидениеге тартабыз деген ұққансыз да. Ана кішкене мо байбичеге үйтікті өтіп алсаңыз болмау екен да. Ой, үйтікті өтіп алайын дегем. Свет жоқ. Свет жоқ. Баштады бұларыңда ачакей жұмакей қылып. Свет емес, газдағы жоқ. Мұрдағылар светті жей баштады дедігілі, бұлар газды қоша жей баштады ғой бұл. Газ құланып өліп қалбасылай, бір күні газ дейм деп атыр. Қанша болды свет газ жоқ болғанына? Ой, бізді шахматтайлы пайдаланып дат бұлар. Bir gün tigi göçenikini öçürüp koyat, bunukun jandırıp koyat. Anan anıkın jandırganda munukun öçürüp koyat. Opşum At жүрүшүн кылат at кээде. жүрүшүн кылып. Мына Новостройкадагылар пешкале болуп калдылар. Каалаганда өчүрүп коет. Каалаганда өчүрүп коет алар. Ошо Жана элдер айтып атпады беле? Акыр заман 21 анан 22-синде болот деп бир концерт болчудай болчу. Ошол акыр заман силерге бир жума мурда эле келген Турбаеванда. Биз о бир каржагандан бери акыр заманда жашап атабыз. Акыр. Ушул оу жоктун сөзүн койбойсуңар ушуну. Кудайдан улук сүйлөп, тел ага чысылы коюп алып бир кыямат кайынга кийине баштан 21 анан 22-си. 21 мал сойлат, 22-си той дегендей. Ой, Кудай Таала өзү билет качан жамгыр жайт, ал жамгыр кандай жайт, кайсыл учурда шамал болот, кайсыл учурда сел каптайт, Алла гана белгилүү. Туура айтасыз Аксакал, туура айтасыз. Эки утту байбандарга чейин сен да акмак экенсиң. Аксакал, эми бүгүнкү темабыз мына жаштар отурат. Эми улуу катары сиздин кеңешиңиз керек. Сиз учурдагы сөздү сүйлөшкүңүз келип атат. Мына бул жаштар азыр тааныштырып коеюн. Бул Шеке Ая. Ким? Шеке менен Ая. Фамилиясы жок му? Эми булар жаштар фамилиясын айтпайт. Жетим бекен. Жок. Мода ошондой. Ошо кантип мода болсун эми. Фамилиясын айтпай. Кой түкүрдүм ошондой модага айта. Эми бул Шеке айтат, мен атамдын атын айтпа, мен андан уялам дейт да. Себеби атасынан куртой экен, акчаны көп табат экен, ошто айтты. Атаң оздуран чимкириги күйдүргө. Ошондон туулгандан уялбай эле атын айткандан уялып калдың ба? Аксакал, бүгүнкү темабыз ошон үчүн. Жаштардын көз карашы менен сиздин көз карашыңыз дегендей 14 февраль сүйүү күнү бар го? Кандай күнү? Жана 14 февраль сүйүү күнү. Уялбайсыңар байланайын балам, бир кыргыздын салтына туура келген майрамды байсыңар го. Ошол 14 февраль сүйүү күнү деп бүт бар жогун бузуп атасыңар. Не болду? 14 февраль күнү далай кыз 15 жашында күйөөгө тийип кетип атат. 14 күнү. Уят эмес байланайын, бир салтка туура эле келген нерсени майрамдабайсыңар го. Жо эмне болуп сизге жакпай калды? Айнанайын ошол 14 февраль күнү былтыр. Шаарга барсам, майда чүйдө кылып алып, Кайрайылга кетейин деп автобуска келсем, автобус кетип калыптыр. Эми гостиницага жатып алып, эртең менен кетем деп гостиницага барсам, ошол 14 күнү. Гостиницада бош орун жок. Бүт эки-экиден ошо гостиницада жүрөт 14 жыл толуп. Майрамда. Мен эмес ана Бишкектен Борончу деген бала концерт коюп келген экен бечара. Ага да место жетпей талада калыптыр. Анда жалгыз бекен. Маленекети жалгызбы? Алдагы саксайт бирөөнү жете эле калыптыр жанына. Жош көрүнгөнү менен аягы суюк окшойт атагына. Кандай киттин караганы билинбейт болуп кыбырап ата. Бир топ окшойт анын кичинекей болгону менен.
Em al balаны жакшы да угуп жүрөм мен эми. Bilbeyim aynen. Siz tуура эмес угуп алгансызго. Oşol 14 günü bazardan çıkıp geletsem Çalamandın çak düşündü. Çoğun öyle kız, bala bir çoğun öyle bala. Çoğun kızdı kucakta alıp öv atat köçek. Аксакал кечирип коесуз, аксакал кечирип коесуз. Aynen ay bu ne degen Аксакал yaşa. кечирип коесуз. Бу жерде телевизорго тартып атат. Кыргызстан боюнча көрөт. Сиз кичине мындай ачык айтпай, мындай кагаз короп, жымсалдап айтсаңыз кичине мындай түзүл айтып ийби. Boptur. 14 günü bazardan çıkıp geletsem çoğun öyle bala bir çoğun öyle kızdı kağız koru alıp cımsalda attır bala me. Ayыңыз жакшы. Menin gözüm çekici olup cımsalladı. Uyat emez. Болуптур. Аябай эле мактанып атасыз. Мына сиздердин учурда кыздар менен таанышуу кандай эле? Hey, bizden uçurda kız menen tanış emez kızdın canına var söz azap öyle. Bizden uçurda kanday öyle. Birinci kızdın atenesi menen balanın atenesi birin biri süyöt ele. Жакшы жактырат. Oşalar birine makul bolgondan giyin anan giyin suyu vastalat ele. Түшүндүм. Кечирип коесуз. Эми жаштарга кайрылып көрөйүн. Шеке. Мына аксакал айтып атат. А дегенде ата энелер аркылуу таанышчу экен илгери. Силер кандай атат? братан, ата эне причем берди, туурабы? Карабаш. Ата энеси жок эле биз мындай интернет аркылуу эле таанышабыз. Өз девушкам бар болчу, азыр муну кайрыдым да интернет аркылуу. Интернет аркылуу проблема эмес кыз. Сразу кайрыйсың, сразу таанышасың. Болду. Аксакал, булар интернет аркылуу таанышат. Urdum oşa internetingerde. İyi. İnternetingerde uyatı жоқ eкен oşonu kardın. Hanar akırın bilmeksen bir tanıştırıp koyup özü çekede şıldыңdап karab otura beredi eken. İnternet mi? İyi. Bayağı günü bizden ayılda Çorabek'tin balasını oşantıp birömenen tanıştırgan eken oşa internet degenin Özünün 12 yaş ulu gelinde alıp gelip alıp reynanay balam. Uyat emes mi? Oşan internetin jolukpa jüret. Karıma olsam tişin kuyum akmaktın. Aytıp koy. Аксакал, siz туура эмес түшүнүп калдыңыз. Аксакал, ал интернет ал, адам эмес. Ayttım adam emes akmak eken dedim ben daha. Oşan bolsun. Түшүндүм. Эми болуптур эми Ya nanay. сиздердин учурда Bizden uçurda yekele internet var hele. кандай? Kızdın cengesi, balanın cengesi degeninde. Bizden uçurda kızga joluğuş Kızga joluğa turgan mezgil bolganda attı minip alıp kıyamenen malın jok bolsa dele oşa kızdın үйүн karap mal izdep jönöysүң. Kıyalap. Kızlar internet cengesi var da seni gelet dep aytıp koygon. Sen te kıyadan görüngende seni görüp kalıp үйдө чакада суу бар болсо деле сууну төгөрүп кыз сууга жанай чаканы кармап алып. Кыя жол менен жакындап ушундай алдыңа келгенде кызды ушундай карасаң, кыз сени карап көзүмө ушундай бир маракат этет эле. Сирешине келген. Өлдүң көзүң караңгылашып, оозуңа шилекейин коюлуп аттын үстүнө жатып каласың. Есиң соо. Өмүрү кызды стрессте көргөн эмессиң да. Şu attın üstünde geteveresin şılkıldar şu. At canı var uydu bilet degin. Geteveret attın üstünde o tökülüp geteveresin. Senin kıyadan geletkanın atan görüp kalıp abi beçere olam joğulukkan eken deydi. Başından etken. Başından etken da. Koşa oyunca gel olan ciğan çöplüğüne gel olan gözü uzaktan jatıp kalatır ekimday ol. O bir topa çeydi. Түшүндүм Аксакал. Эми азыр жаштардан сурап алайын. Шеке. Мына Аксакал айтып атат, кыздарга барганда мына ат менен барып, ошондой эми свиданияга чакырганда. Азыр силер кандай кылып атасыңар? Братан, элестетем, мен Восток Беште, девушкам Восток Беште жашайт да. Чуйски менен ат менен барып алсам. Элестетпейсиң, көргөндөр локтойт да, братан. Аты жок эле, азыр тачкаң болсо, любой кызды чабасың. Тачка болуш керек болду. Аттын эмне кереги бар? Çağып alып алсаң эмне каш кулак бу кыз. Жок ата. Жок, керек болсо сизге да чаап берем Аксакал бирди. Жок ата. At meni, attan aylanıp ket attan. Oşol at birinci seni oşol at uçkaştıravın arkını birinci. Bul özü ele sekir uçkaşı olar. İkön keveteni görgende at emez uyurka takma. Attan aylanıp ket. Аксакал, geçirip koyasın. Hazır em. Surap alayım. Attan aylanıp ketsen attan.
Maqul? Ақсақал, сабыр қылып тұр, сабыр Сабырдан өлген екен бір жағы. Ем ақсақалға неме қылмай тұрасыз, Бірдеме десең әлем. бабай. Айтшы, Аттың бала кетті. бабай, неле сайлы өтесің? Неле сайлы өтесің? Сен мен білмеді ұқсыз, мен 4 жол сатыр сені алам, Неме, бияқты прямой... Қармап тұр, опа, чалқыштан, братан, айт қой. Түсінің ғой? Ақырын. Братан. Ақырын. Сабыр. Қалма өле чауым сен, түсінің ғой? Қой, отыр. Бияқта сөйім қолды. Шеке. Ұлтықпай қойса, ешің не сен? Шеке, братан. Ат менен марам бы. Қой, братан. Тыңны. Сайыл ба. Мен сайғандағы ақтырек сен. Ақсақал. Братан. Сайыл ба деп. Қой деп қой, братан. Шықсаң чауамайды қой. Шыққан біле чауладың, қой. Сен уже чауылдың. Мұның орылу. Ақсақал. Точно орылу. Азыр жаштардың барлығы орылу, ақсақал. Мұның алып бар бір молдаға оқытып бер. Мұны алып бар бір молдаға оқытып, андан кейін молдан да алып бар бір молдаға оқытып беріш керек. Түсінбей қалдым. Молдан неге барып молдаға оқыту еш? Жұғат да мұндан. Мұндан молдаға жұғып қалуынан, ертең молдалардың жүрсін анан. Короче, пайғамбар айтқан екен, Алланың жолында короче да анан кейін. Davatçıların жүрсін, ойбой, братан, по времени, короче, да. Өзі қатаң. Ақсақал, кішіне, ачуланмаңыз. Шеке, ақсақалға теңелбе. Шықса чауам, айт қойын, айт. Сен да чауышасың. Шеке, болып тұр, таныштыңар, интернет арқылы таныштыңар, анан, мындай сүйлөшүп жүрүү анан үйлөнөсүңөрбү жагандай? Жок, братан, биз сүйлөшүү убакыт кетирбейбиз. Тааныштыкпы, сразу жашайбыз. Мейшер мында. Жашайбыз? Жашайбыз. Жагып калса, декенса жашап калабыз. Жакпай калса кетирип дагы бирөө менен жашап көрөбүз. Текшерип көрөбүз да. Бала, сен мындай кылбайсың ба? Кандай кылайын? Улам эле аял алып убактың өткөрүп отурбай эле. Улам проба бир алганда эле бир 60-ты бир албайсың ба? Жашап көрүп көр, анан арасынан бирөөсүн алып кал. Алсага менен атаң маршруткасы бар энди калып мингидей. Братан, сен түшүнбөй атпайсың. Ақсақал. Шеке, болуп тур. Жаккандан бери үйлөнөсүң, туурабы? Конечно, үйлөнөсүң. Азыр мындай болуп атпайбы? Жаштар үйлөнгөндөн кийин аркасынан бир көп машинелерди эшитип алатат, мода болуп атат. Ошо кандай дейсиң? Туура айтасың. Кече Боке менен Мээрим үйлөндү. Алдындагы машинаны айтпай эле коюн, аркасынан 60 хамер, жок, Land Cruiser ээрчип жүрдү го. Мен үйлөнсөм, алдында бир дерски машинаны коюп туруп, аркасында 100 хамер кылып коюн деп атам. Кандай дейсиң? Неме, 150 деле кой берди, атаң хамер заводу бар го. Айда бир 150 эле. Ақсақал, ушул ЗАГСка кандай дейсиз? Ысыгын жейт айтып кой. Ақсақал айтат, накты жепсин деди. Ошо ЗАГСыңар айныды. ЗАГСыңар бузулду. Айрыкча муну ош менен жаллабатка барсаң башыңа дашат. ЗАГСдан ба? Ошол ашыкча чыгым болуп атат. Ысырапкерчилик деп коет. Ата-эненин башына түшкөн түйшүк болуп атат. Hakimnin balası 60 maşine menen çıktı. Men 70 menen çıkmasam masını ölem dep korkutuşum. Doğru, ısrarkerçilik. Özleri bir som tapmaydı. Bunu ona hazır göçüge bir tepsen 5 tiyin çıkönün orada 10 tiyin girip gelet nabarat. Жооп бересиң сөзүң айтып кой. 70-80 maşine eyvallah. Elestet. 20 maşine menen çıksan ZAGS'ga. Bir maşine 5.000 somdan akça alat. 20 maşinege 100.000 som akça ketet. 100.000 som akçanı götürüp mal bazarga barsan 2 sağan uyu veret. Doğru. Ha bir ön torpoğun satırı, bir ön sağ içi otur. 100.000'de 20 maşinege böyle 4 saat aşkına vaksına olanan toydun ertesi hastana kadar büçök çekiyi oturatıyorsun. Bir ağı bol kaldı de o şehirde. Doğru, ısrarkerçilik.
Aytып atpayım, bizdin uçurda joluğuş kanca. Bularının joluğuşun gördüm ben. Muna ploşatta bir sement var, uzun beton. Aha. Ertemene saat 8'de gelip joluğuşatırken geçki saat 9'ga çen tük jılbaydı o yerden. O yerde oturacak. Geçki oturatsız da. Kızın aldına oturguz bolatken hani emisi turgansın. Geçki abetke varmaydıken bunlar. Koyыңыз жақсыған. Қантел абетке бармас. Sen barmaydıken çın ölüp gideyin. Tiki kızın betine şovap gelgenle jalap toyu bolatken o yerde bunlar. Сіздердің учурда қандай болды элем? Апабыз менен қандай үйлендіңіз? Mına men үйленгенimi aytып Жақсы. bereyim. Bizdin uçurda imam var ile. Atam rahmatlık aytıp kaldı. Balam bunu ayıldın başında, gözünü ayıldın başında. Palançanın kızı söyleşip koydum, bar dedi. Bardım. Ömürü kızga söylegenmesmin. Canıma bir önü alıp olmayın bir desen. Barsam cengese götöz çıktı. Alıp bir konta oturup koydu. Bir uyum çay verip koyup çıkıp et kaldı cengese. Kıza gözü oturabız. Ömürü kızga söylegenmesmin. Tormuz. Mine de söyleyeyim de koyam. Oturam şu. Çöp kanday dep sorayım desen ekoz bir ayıldan bolabız. Oturabız. Al çay koyup koyat. Men içip koyam. Al çay koyup koyat. Men içip koyam. Çay içip oturup ahır bolbay kaldım. Ne? Butuğal tırışıp göz çekçeyip kaldım ondan kaldım. Ha, o gözünüz ошондон калган экен да? Ha tegi kızdın atın suray albay tuvaletke varıp geleyim dep kanto aytma gelen. Çıdabay kalganda akırı silerin tilmen aytkanda nam yok kıldım. Tegi kız akırı karap oturdumdağı atam beni sattı dedim. Söz başladın. İyi. İyi. Dese maldağı sırası dışındağı o apamlar geçe Karasu'dan materyal alıp geldi dedi. Boldu. Boldu büt. O sönümünen üylönü bile Kudayga şükür 12 balalı olduk. Ya bratan. Çoğun eneni jaşı 73'te olsa dağı ança kızga karaganda figurası tegiz o. Mına. Babay, kana suyu. Girip durup asmandağı ayda alıp verip koyuyorsun mu? Atan başına aydalıp verezim özün kıştın günü kep kaçan jürösün. Uyuyacak ata. Bunday derski söylüyorsun ne? Suyu kana be. Suyu kana. Meyesi yok. Suyunun rezultatı üydü. Sendeyden 12 üçlük jüretüydü. Buna rezultat. Aksakal, hem ança açılanmаңыз. Эми булар жаш. Келечек алдыда. Булар деле эми үйлөнүшөт. 12 балалы болот, асты 15 балалы болот, аны не? Kança balalı ola? Эми болот 12-15 балалы болот булар деле жашта. Kuday bile taynana. Булар Uların erteminen gelip 9'da oturup, sementte oturup, geçki saat 8'de geçse. Sementte oturup sızda oturup var üylenöt. Üylenip alıp jüret ananeke kol karmaş 4 yıl 5 yıl şu. Senden mi cemenden mi kimimizden de şu. Molda kalbay, bakşı kalbay. Vraç şükürüp, akırında baykuş vraç öz baş bolu hareket kılıp jürüyor. Hep de bir bala kılıp eret. Boldanan. Yaynanan gelin, töröveysin mi desen, figuran bozulat deydi. Mına. Aksakal. Эми рахмат эми абдан жакшы кеңешиңизди айттыңыз. Эми булар жаштар карын кебин капка сал дегендей булар дагы үйрөнөт. Салау, çöntögüne salav, salıp ketsin. Эми аксакал рахмат эми. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, эки тараптын өзүнүн оюн уктуңуздар. Ушуну менен сиздерге арнаган түнгө карай. Koya tur ayman bunu. Sen el menen koştoşkanın koya tur. Sen birinci meni alıp barıp gazin sağa jaygaştırıp koy. Ha seni göz bular menen koştoşsa bunu koyup gazin sağa girip ketme dağ tala dağılayım ben. Түшүндүм. Жүрүңүз, жүрүңүz. Жүрүңүz аксакал. Пынар Курбаналиев. Шерғазы Оролов. Ая. Рахмат. Келиңиздер эми ар бир тамашадан кийин Barına çağıp kayga düştük.
рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен барыңыздар үчүн дагы бир чыгарма жаңырсын. Өзгөчө ушул залда олтурган Саатхан деген эжекебиз бүгүн концертке келген. Ушул эжекебизге дагы өзгөчө арнап, Кадыр деген иниңиздин атынан төмөнкү чыгарманы арнайын. Бар болуңуз эжеке, ден соолукта болуңуз, барыңыздар аман болуңуздар. Сиздер үчүн дагы бир чыгарма Жанарым ай, жанарым.